لقد ارسلنا نوحا الى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله غيره. یقیناً لے گلو منگا نوح علیہ السلام داغ قوم دا ناغوے لے قوم زمان بندگی خاص کے اللہ لرام جگنیش ساز دپارا حقدار دبندگے داغن سیوام. انی اخاف علیکم عذاب یوم عظیم. یقیناً یری گمزو پتا سبانے دا عذاب دروزی لوئینا. قال الملأ من قومه انا لنراك في ضلال مبین. اویل غٹانو دا قوم داغنام یقیناً خامخائنو منگا تالران پا گمراہ اخکارگی. قال یا قومی لیس بی ضلالا ولکنی رسول من رب العالمین. ویلاغی قوم زمان نشتف ما بانے اس قسم گمراہی لیکن ذا پیغام رسول کے اماد طرف رب العالمین. ابلغکم رسالات ربی وانصح لکم واعلم من اللہ ما لا تعلمون. رسوم سے طرف نہ پائے اشتاس بن پوئے گئے. او عجبتم ان جاءکم ذکر من ربکم علی رجل منکم لینذرکم ولتتقوا ولعلکم ترحمون. آئے تاسو تعجب کو اے ددینا چراغ لے تاس تو وحی استاسو درب طرف نا پہ اور سڑی استاسو آنے دید پارا چوئی رہی تاسو لنا پر واحی سرام اور دید پارا چی بشے د شرک فرنا اور دید پارا چی پتا سو رحم گریشیم. فکذبوه فانجیناہ والذین معه فی الفلک. دیاغتا دروجن ویل نو بچ کو منگا دے اور کسان چرا مرگرو بکشتے کے. واغرقنا الذین کذبوا بآیاتنا انہم کانوا قوما عمین. اور غرق للمنگا خلق چی دروجن گڑن لایتنا زمون یقیناً داو قوم مڑاند دا حقنا.